pogrešnom čoveku znak sigurnosti. Šta je, ne sviđa ti se pjesma? Ne sviđa mi se, ima jedan. Bravo, daću ovaj video. Znači, tu je mini vega i danću ga i odmah će staviti glavnje Stop, da ti ja objasnim. Bravo, daću ovaj video. U današnjem videu ću reagirati na najpoznatije balkanske pjesme. Prije nego što krećemo u video, ostavite like i preskakite se na moj kanal. Ajmo! Ja sam tu dole pripremila pjesme za koje Lauren ne znam uopće da li ih zna, ali ja se nadam da će se tebi sviđati. Evo, prva pjesma. Jesi spremna? Da. Sviđa mi se! Šta ti se najviše sviđa kod ove pjesme? Onaj dio, ti kaže mili. Kad bi ocjenjivala ovu pjesmu od 1 do 10, koja bi to ocjena bila? Sa 6. Za 6, okej. Idemo na drugu pjesmu. Ja je snart promila, noća bilila, nevećina, s kim bi bila, ja sam ljubav kupovila, ja bi bila. Koja ocjena? 6. 6, opet 6, znači nije desetka još. Još nije desetka. Okej, jesi spremna za dalje? Da. Do sad su same šestice bile. Pogrešnom čoveku znak sigurnosti. Šta će tebi moje laži s pola istine? Takvi kao ja odu kada vole najviše. Na pogrešnom si... Šta je, ne sviđa ti se pjesma? Ne sviđa mi se, ima jedan. 1, okej, Relja je dobio 1. Ovo tu je meni jako draga pjesma, ja se nadam da će tebi se svidjeti. Hodam gradom kao Rambo. Ovo je ono što te nervira. Zadnji let crnog leptira. Zaigrajmo smrtni tango. Hodam gradom kao Rambo. Hodam gradom... Sviđa mi se. Sviđa ti se? Od 1 do 10? 7. 7, opa! Co bi do sad dobio najvišlju ocjenu kod Miniberge? U rukavu ima masa. Znaj da sam uvek korak ispred. Samo nek se puni kasa. Gledaj kako sjebaću vam sistem. Šta kažeš na ovu? Ne sviđa mi se. Ne sviđa ti se Klinac? Zašto? Ima 10. 10, kako? Ne sviđa ti se pjesma, a dala si mu broj 10. A dala si mu broj 10. Sviđa mi se. A, prenkala si me. 10 ima. 10, Klinac dobio najveću ocjenu. Buraz moj. Tak, 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 ej, loka. Moja loka čoka. Puca kod toka. Koda je iz bloka. Sviđa mi se. Sviđa ti se? Šta ti se najviše sviđa kod ove pjesme? 7. 7. Može, 7.